Mukulu, yoli kuja soko ndio jaji. Kwani mbele mcha? Come on, Ssabo. Let me get this shot. Let me first get this shot. Let me first get this shot. I found. Where is OC? Where's the operation? What's that? We need to search this house, eh? Nga oli kubona atukali eno bitunde byena madope kwigombelye weibuga muri syeruka nga tugoberera embozi bambi eya abantu abakali kutegereka abalumbye amaka nibajja nibasimula intana eyomufu nibamutolamu nibajja nibamusala ku mutwe nibaleka we kiwuduwudu bambi balumuka no mutwe nga wena bakobeire tubaletere engeri embwa ya police yelondweiremu bambi suspect era nga wendogera gano bambi embwa ya police okuva ku CPS ekamuli bagirese wano bambi yalondola aba suspect oba abantu abakoze ekikola kiro engeri yabatambwire okuva ku ntana era nga woli kubona ni wano wali tusisa etambwire yabita mu bikado paka mu maka ag'omusawo w'ekinansi era embwa ne ya police bambi engire mu Ssabo ya Lomeromo era ngeri betuzuire engoye pamba yebata muninde domufu ni mu matu bambi tubyagaine muno mu Ssabo n'ebintu ebindi kyembalete ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribe ya please go ahead and subscribe, like and share our videos. Azatapu yabajire mu maka agamu enamadope bazikwira omubiri obw'omulambo ogw'omugenzi Majidu Sigala abirenga yafa nga mwaka mulamba einuma eyo era nakwisa tuina einuma eyo bamukwera n'idduwa bambi aya abantu bajire ku magombe gwe bambi basimula amagombe naga muwalawe aye muwalawe bamulesemu kitebezebwa ku bantu bayabaire mukazi baberenga tibali kwenda mukazi nga ali kwenda musada so oluvannyuma bajja ku magombe ga muzeyi Majidu Kasigala bamutolamu era nga tujire mu isambe ly'ebikado nga bamulesaawo bamutemera kwawo omutwe bajja n'omutwe ekiwuduwudu they came with another bed sheet as if because this one is new. This is new. Chikanga bakyamaani kube yakoze ekikola kino okusinziza ku mbwa ya police mutyame wa kukyalo kwene kuno era nga musawo wa kinansi mbu
So abatakange tubakobere kuncho bekosekozemu omulimo bajja bayita embwa ya polisi okuva ku region ya Kamuli era nga bambi embwa idye. So yatandikira ku ntaana twatandika okutambula mpola mpola we tutambuza twabita mu mboli twatuuka ku kifo bambi we bayambulire omufu ne bamutwala ku amasuka ge bamuziika nago ekifo ekyo tukiruseeku era nga amasuka gali awo meeru magubugubu ng'omuntu abeere mu ntaana then oluvannyuma omulambo tibagulesa abo bamuyambulire bamase bamutwala mu bikaado bamutamira kwawo omutwe balekawo ekiwuduwudu bajja n'omutwe. Abantu bano betegeike kuba tukitegeere ku nti baidi naisuuka eyaka eryeru oluvannyuma olw'omuntu ono kumutemako omutwe ate babe bamutwere kugala amasuka agandi bafunye eisuuka eyaka eryeru bamutaako. Embwa ya polisi era etuuse wano woona wabula yeeyongerayo twatambula twabita mu bikaado twabita mu Duuma. So tulowooza nti oba embwa eri kunumira bunumira okutambira mu ngira ayi waliwo weetuuse yava ne ku kagira nga mwidibye mu kyalo eno yagema kumbalimbali mu bikaado twatuuka mu maka wano gwe tuli. Amaka gano batukobera ati ga Teesa Kabiiko mbu musawo wa Kinansi mbu abeere mbw ayiwayiwa abeekyalo batukobere mbu ng'abantu baida gano ayiwayiwa. Ekintu ekiriwo kiri nti embwa olutuuse gano bambi erobeire mu Ssabo yatyamaawo enembwa ya polisi yatyamaawo titiva wano. So era kino kiwaliriza abapolisi okutandika okuyingira mundu okunonenkereza banoonya bagira okuba bati nga bagwa ku pamba ono yebata mu mufu aba mu nnindo mu kanwa yibazibaziba mu nkwaga bambi bamugwire ku Ssabo era nga butisaawe nekiriwo tuli kunoonya mutwe tutidde omutwe oba yagutairega naidi. Mwe, ukome hiyo. Tukanga bachama naye mwebale.
Yeah, what media? The police sniffer dog is leading us to the suspects. The people who exhumed the remains, so it's where we are heading. The dog is still leading us. Lain. So this is the home of the suspect. This is the home of the suspect. The dog has finally led us to this home. The dog has finally led us to this home, and I'm told one of the suspects. Mukuru, yoni kuja soko hilo jajo. Hapana mbele mcha. Imwe. Mali mulikujanga. Embwa ne mukanze. Embwa yaba irembwa nikanze ayibweri ende direct okay jafuna ekituufu So tuli wano kati dafuna ekituufu kutimperanze
Avecchia. Let me get this shot. Let me first get this shot. Let me first get this shot. I found. Where is OC? Where's the operation? What's that you are? We need to search this house, eh? Microphone yange jigame ne waya memba Yazid kansala kicho tamusuire muzuira mushagaine wa twagaine mu tuchagaine mu Ssabo yani twagaine mu ngane kichiba oyo pamba jibata ku mufu mukutu so jiro kula temba yatutambuza yatwala mtu kumunekanga kusubira mutoyi so jiro kakasanga embo litule paka yetoyi twava yetoyi yatweta mu Ssabo twagana mpamba oyo so pamba oyo tuli kusubiriza yaba kuki umeze jibazi bikamatu kumufu oyo pamba kuchikola kibairewo omuntu ono nifo twamuzika otuba tuzikanga mu nkola ifu y'ekisiramu sina pamba twazibikira omuntu oyo kuvuta mu nkwawa twatabulira ntu n'emmanga eno kati ebyo byakazi biboneka nga byetwamuta ku mufu ekitegeeza n'omutwe kegube tukwagane mu Ssabo bateeka okuba balinaku nawo wati aye kiriwo ekindi kiri nti waliwo omuntu owundi abatakayi babwene ku kyalo kuno omuntu atali ga bulido ebalowooza okuba nga yakolagene ni teesa batukobera ati omuntu ono yafiira mu bitundu bya Kampala oba nateete eyo aye nga kabiri yakoba mbwe abana mu ngalwe so yabeere ku Ssabo lino era yena ikiriza era ngono bamugemisa police eje etandika okubulizaako n'ekintu ekindi tukitegere ku nti teesa mwene mbwe agire ku police okweripotinga mbwe awulire ku luvuvumu nga bakaba ati bali kusonka mu olunwe aye oba niwe ejja ku police so mbwe agire ku police so bitowe biri tuli eno mawulire ti malungi bazikwire omufu bamutemaku omutwe ekibuduudu bakireko omutwe bajja nago aye embwa ya police tutuusa no maka ga musawo wa Kinansi teesa era nga tuva kuzuula gano ebimu ku bintu nga pamba yebata mu nnindo biki bityo bintu byantisa Ssabo libe ligule era olingira mu Ssabo wabeereko obusaayi oba basaze enkoko oba misayiki balina ebyo ebyakola ibwe ebyawongo bityo n'ebirege biri awo mbwe ebirege byaibwe ebyo bityo byenaku bisekebwa so bityo we biri teesa
ali ku poliisi.